Okay, iba kanjena lento lena ngithi iformula lena engade kutshela ngayo lena. Then kule formula lena obengebakunikeza yona lena kodwa kumele uyikhumbule wena. Then into okumele uyazi la ukuthina ngithi ilo equation yakho iba no y and x angithi y equal to x squared plus 2x kanjalo. Then shuthi khona y and x. Into yenzayo ushuthi u-x1 no-x2 barepresenta ama-x-intercepts. Shuthi njengamanje siwenza njani? Siwa-substitute la. X minus u-x1 wetha sithi ubani? U--1/3. Shuthi sokwenza kanjena. Then bese sithi x kulabo x2 sesithi x minus u-x2 wethu u-1. Sesikanje, yabo? Emva kwalana senza kanjani? Emva kwalana ngithi yabona ukuthi into esishoda ngayo yiphi? Sishoda ngo-a. Emva kwasathola u-a then sesiqedile. Why ngithi sesiqedile? Ngithi equation yethu iba nobani? Iba no-y and x kanje. Then mase kuba mhlambe plus 2x plus 3 kuba into ekanje. Shuthi u-y and x abayona inkinga. Then kusho ukuthini-ke? Sekumele sithole u-a. U-a umthola ngokuthini? Uthatha i-point elikuleyo graph then uyasubstitute esikhaleni sabani? Sa-x and y. Emva lapho sekuphelile. Then shuthi wenza kanjani lana? Shuthi so uthini? I-point ozolisubstitute iliphi? Awusubstitute ama-x-intercepts, usubstitute i-point elikhona elinye 0 maps 1. Then usuzolisubstitute la esikhaleni sa-y uzofaka lona-ke then u-1. 1 equal to uthola u-a kahle njengamanje. Then esikhaleni sa-x ufaka bani? U-0 kuleli point. U-x ilo x lo. Uyafana lo x. Minus, okay, sekuzoba plus 1/3 la. Then u-0 minus 1. Emva kwala sowuthola u-a. Kusho ukuthini? Lokho ekugcineni kosuku kuzoba inamba ngithi lokho. Shuthi ungakwazi ukudivide ngayo ngoba kuzoba inamba. Shuthi la kuzoba into kanje. Then because u-0 kenza lutho la. Shuthi sizodivide ngayo both sides. Then emva kwala sekuyakhanselana lokho. Usuthola u-a wakho leyo number. Okay, shuthi u-a wakho angazi yazi ngizothi ubani noma -3 then kodwa ngiyacabanga ukuthi kanje for ukuthi calculate ngiphantshanga u-a wakho -3. Then emva kwalana sowenza into yokugcina ke. Angithi senze njani? Substitute i-point ama-x-intercepts x1 and x2 sama la. Sasithi sishoda ngobani? Sishoda ngo-a. For u-a usubstitute i-point leli because leli point likule graph. Then shuthi u-y sumfaka lesikhaleni sa-y then then substitute. Yabo uma substitute leli point kusala u-a yedwa. So uthole u-a wakho ukuze ubuyele emuva ke siyofuna i-equation yakho. Angithi bowula wena. Shuthi sowubuya la uzofaka u-a then emva lapho sowuqedile. Yeah, kuba into kanje. Shuthi usufaka bani u-a la. Show ukuthi y equal to -3. Then shuthi siyayenza laphana u-x plus 1/3. Then emva kwala wenza njani? Soqedile ke emva kwala. U-expanda leli side lodwa eceleni, u-expand umultiply kokubili lokho. Ungamnaki u-3 lo. Uzokwenza uzoshuthi uzomultiply uma uthole mhlawumbe u-2x squared plus 7. U-3 u-3 uzolokela then soqedile soyamultiply sokhanika ufaka u-3 la umfake after so multiply la then sikuphelela kanje.